We want Kipa nyong thep vote nyong kathan Tarabari kabadan haka kaput ka West Khasi Hills pat Assam kilarai ban thep vote cha Meghalaya haka Elekshon Lok Sabha ban long haka khat khanai tarik omban net cha Assam kipat ba ka Tarabari sector kilashim miknigarai haka jingalang balawan nishim bentari kipat ba na kindriutli kishnong kathan bakentup yaka garu para balkham damrang dukhol gre bat kishnong bhaluk mari la pengkedo hangni ka Tarabari sector kedi kabadan haka jinga kerja kaput hapadeng ke Meghalaya pat Assam yang ni kecakar ada penyekran penbej haka phase 1 berkat kum kesas skular boleh soy hapadeng ke Sarkar Meghalaya pada Assam kini kathan kala litngo syajala Assam apa penbenai kini garai Presiden ka Tarabari sector Gupta Sangma ulo ang makinong snong jong hindriu snong kila syak kentat haka Meghalaya haka jinga penbej put jong ke phase 1 ndai kinong snong kila rai bakim kuat setia ban len ni bandan bat ka Assam mulai thu bagi pat ba kila rai ban num thep vote hu chapo Assam ndai ki kuat ban thep vote cha Meghalaya Hindi kilipin pao pat ikijing na mahaduk menta kimpat yo iki iping na Meghalaya.